Khublei Shibun ya pi Baroh, pada ngapediang sngewbha ya pi, syakan ni ke channel jonga ke puli putih. Mentah kesngi, inya kren syapang ke part 2, jong ke chapter jong ki integers. Pada katin Khasi, pada kot bangan pendenkam kadai explore mathematics nak mentah ki kena kelas 7. Topik menginya kren tak kesngi, kalong the absolute value. Di video ki bangan penmi kilong ki balengkot namar bangakwa bapini syashkor ban pelet jingmud ya ki jing batai. Bagi ki topik ki badang sa jong kan ke chapter anyai beteng biang ya ki jing hikai jokka hai ki weipat ki videos ki bangan sepenmi lani upload kam hadir. Sngewbha subscribe ya kan ke channel but press ya ki notification icon kenang bapini yo ki jing pentip ni ki notification ya ki weipat ki videos lani ki jing hikai ha kesngi banga upload yaki Sngewbha share ya kan ke video but ki prolog jong pi kenang bakan long ka jingiarap ya ki weipat ki para nongpule ibah ka juga kelas bala la pisngot hu ki jing batai Sngewbha press ya like button teka kata absolute value. The absolute value kadai ke jingai jong u number na u 0. Ladapi dan kan mau yo number lain dan pensyai kan dia dah kan ne kenduksa. But ya gitu ibom tip sapang u number lain. Sngewbha peit ya ke video part 1 jong kenehi ke chapter ki integers ya ke link ngan bu ha ke description box. Ti syubu ladangi ya hajrong uniu number lain. Jeng-jengai na u 0 padu u 5 talong san jam. Ikan ni ke jeng-jengai na u not mau ni kan 5 ne u san way ar lai sau san jam kan ni ke distance ke jeng-jengai na u not kadai ke absolute value. Bala dengi kain ru yo minus 5. Sibuk ngi jam now not biang chow minus 5. Te minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 ngi aj kumto sedin. Jeng-jengai now not chow minus 5 kadai biang tangsan. Kani kadai kata ke absolute value. Sekawai ke poin hangne ni absolute value ulang positive bait. But kumno ngi thought ni absolute value ngi thought ni dikit niki lain artli. Lan ngi thought number padang ni lain artli. Ke ai ke jingmun jong utai ulan. Ke absolute value kat kum katai ke rule nginda ya shim yau minus 4 kan long by 4 namar baki ong ba ulang positive by but jong u 4 ru kan dai 4 ikum nung nya kan ban pinmi ya ketik answers kini kawan lam ini artli kiman lan ki conditions jong u absolute value kata kadai ya absolute value jong u x Pajmo kan long kumni ba lada u x u kham he ya u 0 lani ulong equal u 0 tak absolute value jong u x kan dai x plus x kan ni kadai ka condition 1 lani kamat keban kong ka ba r pada lada u x u kham red ban u 0 tak kamut ka absolute value jong u x kan dai minus x tang ba kat kum katai ke rule ke answer kan dai by positive hitungan pensyai ke ne ke jing batai dah ka bengi bu daki number mo hitungannya sim ba u x u dai 4 lani saw u bari positive nginda ya pej yu x u kham he banyu 0 kata kamun ke absolute value jong u 4 kan dai 4
Balada u x udai minus 4. Kat kum kena ke condition number 2. Lani kamat ke r. Kipin i ba uni u minus 4. Ukam red ban u 0. Kata kamun ke absolute value jong u minus 4 kan long minus x. Bila dengi bo ya uni u minus 4 u x. Kan long kum ni tu minus ni play ke bracket minus 4. Ni close bracket bracket. Kan ni kan mi lani kan long equal to plus 4. Kejebab ke bakhado kan day hi 4. Ito ang inyong persangkan niya gini ki example harum. Kenapa mencari kejeng mod jong ke absolute value. Tishwaban sedang yakini banyakkan niya gini ki absolute value. Nakwa bapin niya pulih lendat lene bu kejeng mau yakini ki formula harum. To minus into minus tolong plus plus into plus tolong hi plus minus into plus kan long minus kan mau bha ya kini ki formula namarkin salong ki badan kam ha ki jingkhan ki bengin sai khan kam sakman dan he ki we ki chapter zuru ki batsawan kam hadin Tishwa bengin poi saki examples ngan pen I kendian de ki jingkhan syapang ki tu ki conditions jong u absolute value. Dengan thok biang ni kenam ni ya kan mau mah. Absolute value jong u x kan long equal u x ladu x u kam he la ni equal u 0 ban kan long minus x ladu x u kam red ban ya u 0 la ni u not. To ka example ke banding kong nya page fang u ke absolute value jong u 7. Lebih page ni 7 u long greater than 0. Kata kamun ka answer jong u kan long equal ya u x. U e tau x u 7. Tamun kan ni kan long equal to 7. Ke absolute value jong u minus 4 kan dai ka e. Ini nya page yang nekat kum katai ke rule u minus 4 kamret ban u 0. Takamun kan mi minus x. Te nginda yakanya kan ni kan mi syam kan long equal to minus u x udah kan noh ne. Undai minus 4. Te minus into minus 4 kalong plus 4. Ito ang inyapad yakini ki example harumah. Da kabang ya tunjuk ya kita ki nuksa ki bilai hajrang. Ka banding kong nginyakannya ke absolute value jong nyau badu minus nyau. Ini ya tip bu nyau kan mi nyau plus yu tai minus 7 kamudhi ketumnya kan mi minus x minus x ngin to show minus to minus u x de kan no minus 7 the minus into minus kalong plus tenang takan next step kan dai hinyau plus nyau kan mi kat sa ba r ka jingkeli kalong bangin wad ya ka absolute value jong u minus 3 but plus minus 2 kamut kumno kebingnya tunjuk biangnya ketukar rule ng tehanan kumut kene kan long equal to u minus 3 unde equal to minus x maru kamret ya u 0 to minus x kamno imbu show x u x de minus 3 te kalong kumju u turu u minus into minus kalong plus 3 plus but u 2 kalong minus into minus kalong plus 2 3 plus 2 kalong san kebalai kini tak ngihap wad ya absolute value jong u minus kendai but minus 3
Kemudian jing sutu nang ten nang ini minus kendai kalau ong ba equal syau minus 9 but minus ke baru number de you 3 number 3 from heaven you 0 kat kum ketika rule the next line kan long number pe unin minus into minus kalong plus temut kalong 9 minus 3 kajing jumpa kalong hendrio tishwa bangan penkut kan kentok biang yakimat kipaton kam kebenengkong ke absolute value ke de kajing jengai jong un number na u 0 pat ke baar ke absolute value ke de ke positive number di sasisin dan kerpat ya phi ki perlog paro sngewbha peit but repeat biang yakini ki jing batai haneng khamtam yaki examples ki balapen i namar bahkan kham sup abangin ya kren chapang ka part 3 jong ka chapter jong ki integers ngangei ba philai sngotho i ki jing batai jonga pada pidan kino ki jing aratin sngewbha tho agi comments pat like klad pan share subscribe pat like ya kan ya video Khublei Shibun